drug lord known as El Chapo was arrested. Son of drug lord Joaquin El Chapo Guzman Has arrested the son of the drug kingpin. Son of the now jailed drug lord El Chapo under arrest. Mexican authorities arrested Ovidio Guzman, the son of El Chapo and a leader of the Sinaloa cartel. Authorities arrest the son of notorious drug kingpin Joaquin El Chapo Guzman. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novom videu i danas pričamo da je uhapšen zapravo sin El Chapa i možda mu čak sledi doživotna robija. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije i sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Odgledajte video do kraja i na kraju videa dajte neko vaše mišljenje. Guzman, koji je opisan kao visoko rangirani član kartela Sinaloa, uhapšen je 5. januara prema izborima u Meksičkoj saveznoj vladi. Prethodno ga je i privela meksička policija tokom dramatičnog hapšenja u oktobru 2019. godine, ali ga je tad odmah pustio predsjednik Andres Manuel Lopez, nakon što su članovi kartela Sinaloa preuzeli kontrolu nad čitavim gradom. Lokalni zvaničnici rekli su da je hapšenje u četvrtak dovelo čak i do sukoba između kartela i policije i rezultiralo naredbom za sklonište kod kuće za sve civile. Grad Kulikan se nalazi u državi Sinaloa, koji je dom moćne istoimene organizacije za trgovinu narkoticima. Kartel Sinaloa je vodio El Chapo pre nego što je dobio doživotnu kaznu zatvora 2020. godine, koja je usledila nakon njegovog hapšenja 2016. godine, nakon što je pre toga 2 puta izbegao zatvor. Pre hapšenja Chapovog sina u četvrtak, State Department Sinaloa ponudio je nagradu od $5 miliona za bilo koju informaciju koja bi vlasti mogla dovesti do njegove lokacije. Vlasti su saopštile da su Ovidio i njegov brat Joaquin Guzman Lopez nasledili veliki deo prihoda od narkotika nakon što je njihov brat Edgar Guzman Lopez umro. Njih dvoje su počeli da ulažu velike količine novca u kupovinu marihuane u Meksiku i kokaina u Kolumbiji. Također su počeli kupovati velike količine efedrina iz Argentine i organizovali krijumčarenje proizvoda u Meksiko jer su počeli eksperimentisati sa proizvodima metafetaminima. Veruje se da su lično nagledali 11 metafetaminskih laboratorija u državi Sinaloa. Guzman je također optužen da je veliki trgovac fentanilom. Također, nakon hapšenja ovog poznatog narkobosa, čitav grad kao i kartel digao se na noge i u jednom momentu su čak ljudi iz kartela bili jači od same države. Također u ovom sukobu preminulo je preko 29 članova policije i vojske, a kartel je brzo i burno reagovao na ovo hapšenje. Na videosnimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako gore autobusi i traktorske prikolice. Pucnji su zabeleženi u blizini aerodroma Kulikan, koji na Twitteru objavio da je obustavio rad iz sigurnosnih razloga. Čak i upućeno i nekoliko metaka ka avionu koji je poletao ka Mexico City-u, kako bi prevezao ovog zločinca. Naoružane grupe zapalili su vozila i blokirali sve moguće puteve iz Kulikana kako niko ne bi mogao izaći. Naoružani ljudi su se borili protiv policije na severu grada, gde su se mogli čuti glasne eksplozije. Nakon toga, vlada je zatvorila sve moguće škole i vladine zgrade u tom okrugu. Da li će država opet pokleknuti i pustiti vođu ili će se ovaj poznati narkobos konačno naći pred sudom? Mi ćemo to vidjeti u nekim sljedećim videima i u sljedećim update-ovima. Mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu. Da li ste vi znali da je zapravo sin El Chapa nastavio njegovu tradiciju? Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa ljudi. Pozdrav!